Vozimo se kroz pustinju. Ovde između Darvije i Altaja u Mongoliji. Ako biramo najbolju putanju, to je zanimacija, pošto mora se vozi fino i oprezno. Opet ne može ni previše sporo jer je puno kilometara u danu, tako da se mora naći balans između brzine i amortizacije motora. Nadam se da mi taj balans uspevamo da potrefimo. Ali još jednom ću ponoviti, Mongolija trenutno ovako kakva je bez puteva nije za ljude koje plaši neizvesnost i nije za ljude koji ne umeju sami da na osjećaj biraju svoju putanju, jer dosta mora da se vozi na osjećaj, pogotovo kad ove staze krenu na sve strane, nijedno skretanje nije obeleženo, a greške su skupe u vremenu.